Daghan kitag mga buluhaton dinhis kalibutan matag adlaw, lain-lain lay atong nabisihan ngay nabisi og trabaho sa sa opisina or sa eskwelahan, na asay nabisi og siging duwa anang computer, anang cellphone, na asay nabisi og siging panglibak, siging sugal, na asay nabisi og paningil sa utang, naagitay buhaton. Pero ang buluhaton gyud nga makaayo sa atong kinabuhi, nga di gyud mo resulta og kagubot, kana gyung magtuman ta unsay ipabuhat sa Ginoo nato. Sige, lingiyay mong tupad ing na magsige ba jud kag tuman sa Ginoo? Ing na kay pareha bitas mga Parisiyo na sila'y adlaw ng igpapahulay. Wa gitay buhaton ha, wa gitay buhaton. Balaod gina nila, balaod na ni Moises. Wa gitay buhaton. Pero ang mga tinun-an ni Jesus, iya manggi pabuhat. Siya sige, giguto man ka mo, pangaon, panguha mo anang mga trigo. Niya, gidili man na nga buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Gipabuhat si Ginoo. Niya, nasuko sila. Ingon dayong Ginoo, ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw ng igpapahulay. I am the Lord of the Sabbath. Pasabot dinhis kalibutan, bisag ting pahulay or unsang adlaw nga patrabahoon or dili patrabahoon, pakanon or dili pakanon, ang Ginoo ra gyud magbuot. Muna dili kita mamugos. Musugod na ganitag pamugos, anha na ta diha magka lisod-lisod. Mao na kining kagubot ron sa atong kalibutan tungod kay nagkanya-kanya na lang tagbuhat nga wa na mag-agad sa Ginoo. Mangural ko sa akong balay, ing kaagianan man as imong silingan, wa ko'y labot og asa sila agi, basta kuralon ko ni kay ako ning yuta. Lingiyay mong tupad, inawa ka nangural sa agianan sa imong silingan. Na okay ra, yano ra mo agi imong silingan sa inyo. Oy, so pitos kayo ang ato mga agianan karon. Di gyud ba maghuna-huna ba nga kung dunay emergency, makasud ba kang bumbero dinhi, makasud ba kang ambulance dinhi? Ana ba? Wa gid anang huna-huna. Daginoton ginang katapusang muhon sa iyang yuta, bahala magtakilid lang ng iyang silingan ng muagi, basta daginuton ko ni kay akong yuta. Mao ka na gustos Ginoo? Ha? Tubag? So karon ug naamoy mga koral nga nakaali sa agianan nga di nakasod ang bumbero, di nakasod ang ambulance, guba na. Guba ba? Bitaw, mao nay gitawag og public safety, mao nay gitawag og public concern. Guba. Kita dinhi pitos kay itong daan diha ana, agi anang atubangan sa simbahan, ato sa nang gihangyo diha kanang daan diha, kay pitos kay ito. Salamat sa mga tag-iya ng dana kay ni dako-dako makasod na bisag dump truck, di na makuan, di na masabod. O, di ba? Okay na. Pero iniglahos na to dito sa unahan, ngari-aring daghang balay dire. Oy, maparok ta. Bisan pag maglakaw, magmotor ka, maparok ka sa kilid sa agdana, sa kural. Sige yung pangural. Okay ra man ginang pagpangural, nangural man puta dinhi. Pero atong gihuna-huna daan ang silingan.
ang muagi ato nang gihunahuna. Mao na lain pa gyud kanini ang atong pagpangwarta. Kana bang imong pagpangwarta, kana imong pagtrabaho, unsa may imong hunahuna ana nga kanang imong sweldo, kanang imong income para ra gina nimo? Mao kanay gustos Ginoo nga ako gid ni, ako gyud. Saban. Unsa may gustos Ginoo? Hoy. Ang gustos Ginoo nga mo trabaho tag maayo para ialagad sa atong isig katao. Pasabot og naatay income ato ginang hunahunaon ang atong mga silingan nga way income. Bahinan gid na sila. Munang niingos Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat na rinako. Simple ana nga pagkasultihan. Nyaron kung ikaw sweldo nimo nya naa kay daghang silingan nga nag standby lang, wa gyud mga trabaho, sige laglingkod, unsa may imong buhaton na? Palitan na nimo pagkaon, kada nimo sweldo imong palitan, bahina na nimo sila. Nya okay na ninyo? Dili moingon ka, musamot na sila katapulan pa der, musamot na sila standby, kay ato naman lang buhion. Testing ilang. Ayaw sa pagsigig analyze diha kay kanang ato manggong analysis kini bang ato bang hunahuna o kasagaran sayop. Kana bitang maghunahuna ka nga mo abroad ko kay para nis kaayuhan sa akong pamilya. Ang resulta naguba man ang pamilya kay ang nahibilin diri nangabit man nya ikaw sang ni abroad nangabit man sad bungkag man ang pamilya, di ba? Ako gining pangitaag kwarta akong mga anak aron sa ilang kaugmaon. Unsa gutay kaugmaong naadik naman hinoon sa computer o sa cellphone o kanang duwa sa computer din amang na managad hinoon ninyo kay gasigi na malagduwa ng computer blanco naman kaayo og dadon din sa simbahan matug naman lang sad kay adto ra man makamata inigduwa na sa anang computer wa na maigos timing oy. Di ba? O kasagaran ba og dili kita guided sa Ginoo? Ang atong mga buhat kasagaran sayop. Magsulob ko aning siksi kayo ko aron ang akong bana dili mangitaglain na gibuwagan na Ginoon. Ay wadi ay kadaghan na dia mga siksi, mga gwapa pa kayo gibiyaas bana oy. Ay lang ko nyug ilara. Ako gining paninglon ang utang kay ako guning kaugmaon ning utanga, ako guning kwarta, nagkinihaay na unsa may resulta, hasta mga managsuon, hasta manag-agaw na magtingganay niya maayo pa ka ng inyong kaugmaon na hindi na magani mo magtinambungay anang naihaya sa inyong kabanay kay pulos mo kontra kay nagnapamoy kaso dito sa barangay. Ang sugo gyud Ginoo mo na ingong Ginoo kung mangwarta ka i-appeal gyud budget ang imong mga silingan no na ayaw gyud paghunahuna nga kanang imong kwarta imo na hasta ning atong pag-atiman sa atong naong kana ba pag-atiman nimo sa imong naong gihunahuna ako no ingka wa ba ko makadisturbo ani sa akong silingan. Dinhi sa atong parokya naningkamot ta sa pagtabang nga muarang-arang ang atong kahimtang. Pero ni arang-arang ba o wa? Ha? Kani bang ato dining kahimtang ba isi parokya ni arang-arang o wa? Pero wa ta maghuna-huna lang kinirag yung ato. Kinirag yung ato daghan kay tag na apil atong gihunahuna nga dili lang ta dinhi magsigi og panindot sa atong simbahan
tabang sa ta sa panginahanglan sa Archdiocese, mao nang nakahimo ta ng kapilinya, phase 1 o phase 2, nakatampo ta dito. Ana, niya dinhisad sa mga silingan nga mga parokya, ato sang gipang tabangan, hasta sa atong mga kapilya, tabangan, hasta ang atong mga balay gani sa atong mga parishioners nga katong wa nagihapit atop, wa nagihapit bongbong, way salog gani atong gipanghimuag balay. Nubinta na to ka balay atong nahimo sa niagi, karon nangandoy na sa tang maghimo og 61 ka balay, 10 minos zaman. Naamo anang hunahuna ha? Kada bang mahimuan na tog balay ang mga way balay ba o kubaon kay balay, naamo ana? Wa ako anang hunahuna nya mukuyog mo dili. Sige, palit mong slot. Kaning atong CTU-MM, kuha na siya. Tag 100 pesos ra na per slot. Sa pagkakaroon, unsa na ni atong halin aning CTU-MM, niabot nag 2,415 atong halin, napay 67,585 ka slots nga available. O niya tag 100 pesos napa ni siya 61 slot challenge kay 61 years old naman ko pohon November 24, tag 6,100 kadawat na sa tag 9 ka 61 challenge. Atong pakpakan nato ang namalit ana nya kanang atong kumbinto para ginas haom sa atong panginahanglan dinhi, na natay lugar nga kamitingan, natay mga guest rooms, natay mga activity center. Nindot kay na atong kumbinto diha, standard kay na ang iyang pagkahimo nya, napatay bayronon ang ato na sang hunahunaon ang atong mga contractors. Human-human na nilag trabaho pero wala pa nato sila mabayre. Maglisod na yung taong uban. Ikog ba yata? Kaya naman diya na invest ang ilang kwarta. So ang atong halin diha sa atong slot sa SBF DAG, niabot nag 37,519 ka slots, napay 22,481 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 218 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang ato na sang pakpakan sila. Salamat kaayo ha. Padayon lang tag kita ba? Kita nga naghuna-huna, nagtuman sa hunahuna sa Ginoo. Ato yung hunahunaon nga, uy, di sa ko mupalit ani karon. Ani akong gustong paliton, di sa kumo snacks karon. Pwede man gani, maingon ta nga kining duhan ako kakaunan, di lang sa kumukaon kay haron kining 500 pesos nga magasto nako, ipalit ko lang usa nig slot. Ano ba mo antos ta ba? Haron nga atong ipalit og slot, haron mahurot dayon ni siya. Para unsa man ang atong mga contractors nga mi human sa ilang trabaho or hapit na mahuman ang tanang trabaho, wa pa mabayre. Ingka unsa may obligasyon ako pa dir nga mobayad ko diyang inyo manang project ni sa simbahan, kitang tanan kauban sa usa ka simbahan. Kamong tanan nga naminaw ani akong humili, nagsunod nako, kauban ta niining usa ka simbahan, ug di ta katugot nga kita ra maoy mahayahay ang atong kauban diha sa simbahan nga nakatabang sa labi na gyud kay nakatabang nato atong mga contractors magkalisod-lisod. Munang ako magsigi kog pahinomdom ninyo. Ako sige sa kog palit og slot ana no. Nya nasa tay DSAP investment slot para sa atong Columbari. Niya uminto na sa nakadawat na sa tag duha ka slots, niabot nag 206 ka slots atong nadawat, tag 500,000 ni siya with 25% interest per annum.
Ato gyapong pakpakan ang namalit na atong disap. Praise the Lord. Mga igsoon, sa unang pagbasa niingon si San Pablo, nahimo ming inyong sulugoon aron mahayahay ang inyong kinabuhi. Kami maoy nagantos aron dili mo magantos. Kami maoy gidaog-daog apan wa mi mo reklamo. Bisan pag patyon mi dili mi mo reklamo. Nganuman kay si San Pablo ug ang mga kauban hasta mga santos, apil na ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod ug si Lorenzo Ruiz ug ubang mga santos nagsunod sa batasan ug sa mga pamaagi ni Kristo. Bahala nag ako'y magantos basta kamo mahayahay. Bahala nag ako'y mahimong kabos basta kamo maarang-arang inyong kahimtang. Maunay huna-huna nga Diyos nun. Pero magsigit ingon, ako gyud hayahay, bahala na kung sa dangatan ninyo, musangko taning gubat karon nga way hunong, siging gubat, siging pinatyanay, kining kagubot sa atong mga politicians dinhi sa atong nasod, gikas pagsugod sa eleksyon, hangtod na lang nagdaog ng eleksyon, hangtod karon gubot kaayo, gubot. Maunay resulta sa mga huna-huna nga tawhanon, magsigig away, magsigi og sinikmatay, hangtod mga matay. Sige, katapusan nga lingi sa imong tupad. Lingi ba? Lingi Ing na musugot na kong himuon imong sulugoon, sugod karon. Ing na imo na kong sulugoon. Ana ha? Kanang wa mo lingi, gaduda pata ana. Sige, manindog na ta.